apa? Rusa. Berapa rusa di sana? Dari Wildebeast vlog. Selamat pagi. Kita sudah bangun, sudah bersiap-siap mau berangkat ke safari. Tinggal menunggu jemputan. Transportasi itu sekitar jam 6 katanya. Jadi bangun jam 5, prepare, siap-siap berangkat ke safari yang akan menempuh jarak sekitar berapa puluh kilometer, dan itu ditempuh selama 7 jam. Nah, jadi agenda hari ini adalah kita finally ke safari. Dan semalam aku dicari lensa, sayang lensanya nggak ada, yang memanfaatkan lensa yang ada. Jadi gitulah. Jadi sebelum mereka datang, kita ngopi, siap-siap sarapan, berangkat. Jadi sampai jumpa lagi nanti di Just By Vlog. Kita explore, kita bersafari di Afrika. Adios. Berapa sudah? Terus lihat dah. It's called Rift Valley. Rift Valley. Rift Valley. So it's Nyanyuki. Nyanyuki is up the other side. Okay.
Welcome to Jambu Mara Safari Lodge. So fucking hot. Selamat datang. Jumbo aja. Iya. Pegang. Kenapa harus pakai mask? Nggak ada orang. Ada binatang. Binatang apa? Binatang itu gak bisa sakit. Binatang sakit. Bodoh kali. I'm feeling high. Di restoran. I'm feeling Sekarang kita mau makan. I'm feeling high. Halo. I'm feeling high. I'm feeling high. Time to eat. Kentang, sayur dikit. I'm feeling Ini apa nih? Mincemeat, daging giling, cincang. Ini apa? Ayam atau chicken ya? Atau ayam atau ikan? Ayam aja, ayam campur ikan. Oke, kuah apa ini nggak tahu. Lanjut, kita bungkus ikannya boy. Oke. Ya, habis makan siang. Sekarang kita check-in alias masuk kamar, dibantu sama teman-teman dari Maasai Mara. Mereka ini penduduk lokal, pakaian tradisional. Keren ya. Kamarnya jauh juga. Bagus tempatnya. Itu apa itu? Tuh, hotel juga itu. Kamar. Jadi nanti sekitar jam 4 kita keliling-keliling safari. Sekarang masih jam 13.42 alias jam 2 kurang. Istirahat bentar, berlanjut lagi. Oke? So, adios, ciao. Thank you. Is this your one? That's nice. Kita nggak ada banyak. Fuck. Ya mam, Itu 50. kasih dia itu. Nggak apa-apa. Iya. So, I don't have any cash. It's okay? It's okay, no problem. It's okay? It's okay. Because I thought that I have 100
Oh, I just have this one. okay, It's fine? fine, no problem. Okay, This thank one, you. Okay. And then this is there's a welcome. Mm-hmm. Actually, the window is not open. If you go out, it's not open because sometimes the monks are around. No, it's coming from here. So there's a person. But now it's open. Okay. So if I want to get out there and get inside, I have to close it. Yeah, four places. Okay. Maybe you sit here and then you Maybe smoking yeah, here. it is hang the close. It's not problem. But if you come out, you close. Okay. Okay. Thank you. Then also this side. Come on, show you how to get from here. Jadi kalau mau keluar itu harus terbuka, keluar masuk ditutup lagi biar nggak masuk singa. You have a blanket here. or Okay. you put on your bed. Okay. Welcome. What's your name? Berry. Very, my name Tom. Tom. Okay. Tom, your name? Adalah. Adela. Next to meet you. Where Nice to from? meet you. Where from? Oh, I'm from Czech Republic. He's from Indonesia. Indonesia. Okay, welcome. Thank you. Okay, see you later. Okay, later. Good day. Ini kamar mandi. Oke. Apa? I think they're ready. Arman, okay. You got me singing way oh way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. You got me singing way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. That's big. I like the chart. Did it come up? Yeah. You got me singing. Apa? Look like a guy who could treat me right. Berapa rusa? Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Boy, take a chance, will you let me ride? Just a bit. In your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Makan. Kau makan apa? Makan sayur? Wih, pokat. Ih, party. This is lettuce and the veg salad, Okay. and beetroot, and this one is avocado, and also this one is Yogurt? cocktail sauce. Cocktail sauce. Yeah, for salad. Vinegar? Do you have vinegar? Vinegar. Yes, sure, we have it. Okay. Good. Inna, should we bring it to your table? No, she wanted. Or she want vinegar? I just want. Another suck vinegar. I want to get some Yeah, another vinegar at table. warm.
Kita makan sup. Halo everyone, selamat malam. Perjalanan hari ini kita selesaikan dengan berterima kasih kepada Tuhan. Oh ya, hari ini hari kelima dan kita sudah di Hotel Jumbo. Bagus hotelnya, kalau tadi kalian lihat. Dan kita di sini dapat fasilitas semua, mulai dari gym, biliar, swimming pool, restoran, makan sampai kenyang sampai muntah, pagi siang malam. Dan hasil dari safari hari ini, targetku sih aku mau moto singa atau cheetah, tapi lagi nggak ketemu, mungkin belum beruntung. Besok kita coba lagi karena kita di sini ada 3 hari 2 malam. Kalau memang mau diperpanjang kita pikirkan lagi nanti. Yang penting hari ini selesai dulu dan besok kita lanjut lagi. Dan besok agendanya itu kita pagi jam berapa ya, jam 7 kita udah gerak safari keliling, hunting foto, berburu foto atau video. Jam setengah 8 pagi atau jam 7 pagi sampai sore mungkin, atau siang balik lagi makan sini baru hunting lagi, jalan lagi. Dan mudah-mudahan besok ketemu singanya atau cheetahnya. Tadi ada jerapah, zebra, kerbau, rusa, rubah, lagi banteng, keledai, macam namanya juga hutan rimba. Cuman yang belum ketemu tadi itu si singa, si cheetah, atau leopard, atau binatang buas lainnya. Yang mudah-mudahan bisa ketemu. So thank you for watching. Kalau suka tinggal klik tombol suka, nggak suka tinggal klik tombol tidak suka. Kalau mau di komen, mau tanya-tanya silakan tinggal klik kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi besok, masih di Afrika, tepatnya di Kenya. Kita bersafari ria di sini. So adios amigo, ciao.